أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وتابعيه أجمعين. Mekke müşrikleri Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin yurtun qamap alalar. Hem bu vakitte jiyilip turganda Abu Jahl indi tekabirlenip etken bular. Ol bizge diye Yardaniya yaklarında kıvak bakşalar vaqda etken idi diye. Biz onu bugün indi işin tamam kılabız diye. Yani mıskıl ettirge tırşa. Lakin Allah subhanahu wa ta'ala ayetlerde eyte hem min diye Allah da mekir kurallar, min de mekir kuram diye. Allah Teala, Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem şuşa bendeler indi anın yurtun qamap algaç Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aların artlarından Yasin suresinin 9. ayetini deb ettiler, okup çıkıp gitti diye. وَجَعَلْنَا مِنْ بَيْنَ اَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا فَغَشَيْنَاهُمْ فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ diye. Şu ayetlerini okuy, hem indi tekilerinin başlarına jirden tufrak alıp balçık, kum her birisinin indi başına salıp gider. Bu ayetlerin mağnası hem biz aların diye, Allah'ın hem artlarından perde koyduk diye, hem alar kurmesler diye. Şu ayetlerini okup Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yurtuna yöneler. Şundan bunlar arasında, yani müşrikler arasında bulmagan bir kişi kilip çığa hem eyte bularga sorav bire. Siz bundan işleysiz diye. Tekiler eyteler biz Muhammed'le kütəbiz diye. Soğul sizin arağızdan bitti, başlarınızga şu kum salıp çıkıp gitti bitti, kuptan tökülgen edi. Tekiler başlarını tutup qaraylar, şındapta başlarında kum var. Qaraylar inin yarağından yok deginde kişi yata. Şuşu şapan bilen anda indi yeşil tüste deb eyteler. Hadramot'tan qaytkan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gül şunu yabılıp yata turgan şapan bulgan deb eyteler. Hem şuşu qaraylar yok ana deginde kişi yata diye. Hem kütüp duralar. Bu vakitte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem indi Ebu Bekir radıyallahu anh yanına bara bir köp vakitini alar otalar hem indi Savur degen toğa taba yöneliler. Bu indi künyak yolu bu Yemen'ge alıp gite turgan yolga çıgalar dep eyteler. Hem Savur indi büyük toblar şunda indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özünün ipteşi Ebu Bekir as-Siddiq radıyallahu anh bilen minip urnaşalar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir köp kene yolunu ayak içinde üte deb eyteler. Şu izleri bir kalmasın için. Hem indi Ebu Bekir radıyallahu anh bilen alar şu toğa mineler. Hem anda indi tog koşu bilan Ebu Bekir başta özü kire. Hem indi şundağı tişiklerini özünün kiyimini yırtıp tumalı, qaysı jerini ayağı bilen tumalı, hem indi Allah ilçesi sallallahu aleyhi ve sellem'ge kir deb eyte. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kire de indi ol biknik aragan bula, hem indi özünün başın Ebu Bekir radıyallahu anh'ın dizlerine koyup yukuğa gitti. Şu vakitte Ebu Bekir radıyallahu anh'ını nindidir bir ağılı bir bücek tüşlep ala. Hem şul hatli ağırta diye Ebu Bekir'ge, lakin Ebu Bekir radıyallahu anhu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ge nindi de bulsa onaysızlık kiliden korkup tüzüp otura. Lakin şu көз yaşın tıyıp bulmay. Çünkü көз yaşı kişiga buysınmay. Көз yaşı kilip çığa ağırtadan hem Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in bitine tamba. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uyanıp gite hem eyte nerse bulda Ebu Bekir de. Tegese eyte ey Allah elçisi sallallahu aleyhi ve sellem nindidir bir bücek dişledi diye min şuna indi tüze almışlar şulayda gözümden yaşıktı seni silketesim kilmedi. Hem Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir iki tüküre hem indi şul jerin ağırtığı şunduk bitedi bittiler. Bu vakitte tege Mekke müşrikleri kütüp duralar hem irten uyanıp Ali radıyallahu anh'a kilip çığa. Bularga indi bu kütülmegen hal bula Ali radıyallahu anh'dan soruyorlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem turunda qayda ol deb ol indi aytmay anı qıynaylar deb ettiler. Şavalar Ebu Bekir as-Siddiq'ның uyuna kilip çığa Esma radıyallahu anh'a. Bu indi Ebu Bekir radıyallahu anh'ın kızı bula. Hem Esma'dan soruyor Ebu Jahl, "Qoya atang" diye. Tegese bilmem degach, ol anın yanağına diye bütün güçüne getirip soktu. Şu sebeple diye Esma'nın kulağındaki halkası uçup gitti diye. Şunda qabahat adamlar bulalar indiler. Hem indi kuva kiteler. Türlü yoklap deb aytgan bütün yoklara hem başta indi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin hem Ebu Bekir'nin
башлары өчен вәгъдә итәләр 100 дия. Шушындай бик кыйммәтле хак билгелиләр. Һәм билгеле инде бөтен кеше шушыннан үзенең өлешен алып калмакчы булып изли башлыйлар. Бик актив рәвештә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның һәм аның юлдашын эзләү башлана. Бу вакытларда шунда бер мугҗиза була. Бүгенге көннең күзлегеннән караганда ул чынлап та мугҗиза. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәлламның инде шушы Саур тауына килеп басалар. Аякларын күреп торалар. Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм Әбу Бәкр бөтенләр мушриклар инде килеп җиткән булалар. Һәм Аллаһның рәхмәте белән шушы тау куышының ишеген дип әйтик инде авызын ниләр шунда үрмә көч килеп берәүз үрә Аллаһның рәхмәте белән. Һәм инде күгәрченнәр килеп уя ясаган булалар. Һәм тегеләр килеп басалар. Әбу Бәкр радиллаһу анһу бик нык курка. Билгеле инде ул үзе өчен түгел. Чөнки ул әйтә торган була. Эй Аллаһ илчесе саллаллаһу алейһи ва сәллям, мине үтерсәләр ди, бер кешене үтерәләр ди. Сине үтерсәләр бөтен уммәтне юкка чыгарачаклар ди. Һәм инде Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям өчен генә курыккан була Әбу Бәкр as-Сиддиқ. Һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям аңа тып-тыныч әйтә. Эй Әбу Бәкр ди, син нәрсә уйлыйсың ике кеше турында ди, өченчесе ди Аллаһ булганда ди. Һәм инде бу сүз шулай ук Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтте, ла тахзан инналлаһа ма'ана ди. Борчылма да ди, чөнки ди Аллаһ Тәала безнең белән ди. Бу Тәүбә сүрәсенең инде 40-нчы аяты дип әйтәләр. Монда инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның сүзләрен Раббыбыз Аллаһ Тәала үзе Коръәндә китерде. Менә бу Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның тәвәккәллеге. Инде үтерүчеләр килеп баскан, Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллям белә, инанган, Аллаһ Тәала теләмичә торып бер әйбер дә булмый. Хәтта яфрак та төшмәй. Һәм инде тегеләр инде килеп җиткәч, аларга иелергә генә кирәк иде. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямның Әбу Бәкрның да үзе кырында бернинди корал да юк. Иелеп алар инде тота алган булырлар иде. Ләкин Аллаһ Тәала тәкъдир кылмады бу эшне. Һәм инде тегеләр бурылып китеп баралар. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямгә һәм инде Әбу Бәкргә һәр көнне Әбу Бәкрның улы Габдулла дип әйтәләр, ул килеп китә торган була. Ул бик нык Әсма Гайша анабыз әйткәнчә, ул бик нык акыллы егет иде ди. Шушы караңгыда ук килә иде ди. Алар кырына ди һәм караңгыда кайтып керә иде ди. Мәккәгә. Һәм берәү дә белми иде аның кайда йөргәнен ди, һәм аның югалтучы да юк иде ди. Берәр нинди хәбәр ишетә калса, ул инде Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллямгә барып сөйли иде ди. Шулай ук Әбу Бәкрның инде иреккә җибәргән Гамир ибн Фухайра дигән кешесе була, иреккә җибәргән кулы була инде ул. Ул үзенең көтүен алып килә торган була. Һәм Расулуллаһ саллаллаһу алейһи ва сәллямның һәр даим чиста дип әйтик инде, ягъни яңа савылган сөте була. Һәм инде шушындай ризык китерә торган булалар. Шулай ук Әбу Бәкрның кызы Әсма радиллаһу анха килеп китә торган була. Һәм Әсма радиллаһу анха шушы тау кошынан узатып җибәр алдыннан, зур хиҗрәткә чыгып китер алдыннан, әтисе һәм инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямны ул ризык алып килгән була. Ләкин үзе белән бернинди бау алып килмәгән була. Шуңа күрә ул бил бауын ала да икегә җырта, берсе белән инде билен кире кысып куя, берсе белән шушы алып килгән ризыкларны бәйли. Шуңа күрә Әсма радиллаһу анханы зәтүни тақайын дип әйтәләр. Ягъни ике бау иясе дип. Шушындай аның инде үзенә күрә бер кушаматы була. Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям һәм Әбу Бәкр шушы тау кушында 3 көн кала бирәләр. Шушы 3 көн торганнан соң инде алар Абдулла ибн Урайкит дигән кешене яллыйлар. Ул вакытта ул мусульман булмый, ул мушрик була, ләкин ул ышанычлы кеше була. Аның шушы хезмәтен файдаланалар һәм ул юлларны бик нык яхшы белә торган кеше була һәм ул Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллямне аның иптәшен инде алып китә. Бөтенләй башта кулланылмый торган, гадәттә кулланылмый торган юлдан башта Йәмән ягына таба баралар, аннан соң инде бурылып шушы диңгез яры тирәсе буйлап дип әйтик инде юнәлеләр Мәдинә шәһәренә. Бу әлбәттә бөтен өммәтебез өчен иң кирәкле булган күченеп китү, бу бөтен кешелек өчен дип әйтик инде. Чөнки менә шушы күченеп китү сәбәпле инде бөтен тарих үзгәрә. Раббыбыз Аллаһ Тәала һәр барчаларыбызга иман, тәүфыйк, һидаят, истиқамәтләрен насыйп әйләсә иде.